So I want to start off by saying this in Māori, and you can repeat after me. Ko nehemia te koroua. Kōrero mai. Ko nehemia te koroua. Ko mere te kuia. Ka pai. Ko rāpata te pāpā. Ko mātiria te māma. Ka pai. Ko uenuku te mātāmua. Ka pai. Ko hinerangi te tamāhine. Ko moko te pōtiki. Ko pango te kuri. Ko pihikete te poti. So here are the members of the whānau. So Nehemia is the grandfather. Mere, the word for grandfather is koroua. Koroua. The grandmother, the kuia, is mere. So kuia is grandmother. Koroua is grandfather. E koro mā, e kui mā is what we say when we address elders. Then we come to Rāpata. Ko Rāpata te pāpā. Rāpata is the father, the dad. Ko mātiria te māma. Mātiria is the mother. And then you have the three kids. Uenuku, who is the mātāmua. Mātāmua means the firstborn child. Hinerangi is the tamāhine. Tamāhine is the word for daughter. And moko is the lastborn child, what we call pōtiki. Pōtiki means lastborn child. Then we have pihikete, which means biscuit, and that's the cat, and pango, which is the dog. Ka pai. So anei te whānau o